ሰላም እንዴት ቆያችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከቻፕተር 2 የተውጣጡ የሚድ ጥያቄዎችን በሰፊው የምንሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት እና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። Number 1, what is the primary focus of study of logic? A. It is evaluating an argument. B. Creating persuasive speech. C. Understanding emotion. D. Analyzing literature. So the primary focus of study of logic is mainly deals about analyzing and evaluation of an argument. So A is the appropriate answer, which is about the primary study or focus of logic. Number 2, what are the key components of an argument? A. Premise and conclusion. B. Introduction and body. C. Claim and evidence. D. Statement and counter-argument. የአንድ argument key component የሆነው ነገር ምንድን ነው? Argument is a group of statement, but statement contains premise and conclusion. So statement a group of declarative sentence ሲሆን premises እና conclusion የሚይዝልን statement ይባላል ማለት ነው። Due to this, the appropriate answer which deals about the component of argument will be premises and conclusion ይሆናል ማለት ነው። Number 3, how is a premises defined in an argument? A. It is a statement which providing support or evidence. B. The conclusion of an argument. C. A question that challenges the argument. D. A word used to introduce the conclusion. Premises ማለት በአርጊመንት አንጻር ዲፋይን ስናደርግ ምን ማለት ነው? So premises is a statement which provides support or evidence for a conclusion. ለምናቀርበው conclusion evidence ወይም reason የሚያቀርብልን part of statement premises በመባል ይታወቃል። Due to this is a correct answer. Number 4, what is a conclusion in the context of an argument? A. It is a statement that is logically drawn from the premises. B. It is a question asked to clarify the argument. C. It is a statement that contradicts the premises. D. It is unrelated opinion presented by writer. ኮንክሉዥን ማለት ደግሞ ከአርጊመንት ኮንቴክስት አንጻር ምን ማለት ነው? ኮንክሉዥን ማለት ከፐርሚሲሱ ወይም ከቀረበው ኤቪደንስ ድሮ የሚደረግልን ሎጂካሊ ድሮ የሚደረግልን ስቴትመንት ኮንክሉዥን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። So the appropriate answer will be A. The statement that is logically drawn from premises የሚለው ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። Number 5, which of the following best describe an inargumentative passage? A. It is a statement that does not contain premise or conclusion. B. It is a passage that only contains one premises. C. A passage with multiple conclusion. D. A passage with clear premise and conclusion. ኢንአርጊመንታቲቭ ፓሴጅን ቤስት ዲስክራይብ የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ስቴትመንት የትኛው ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ? ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊል ቢ ስቴትመንት ዛት ዳዝ ኖት ኮንቴን ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን የሚል ይሆናል። ሶስት ክራይቴሪያዎች አሉ። አንድም ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ወይም ኔን አርጊመንታቲቭ ነው ብሎ ዲሳይድ ለማድረግ ማለት ነው። አንደኛው ኢንዲኬተር ወርድ ነው። ሁለተኛው ኢንፈረንሻል ክላይም ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ታይፒካል ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ የተባሉትን መለየት ነው ማለት ነው። ሶ the appropriate answer due to this will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 6, how can we identify whether a passage contains an argument? A. By checking for indicator word and inferential relationship. B. By looking for the length of passage. C. By identifying emotional expression. D. By checking for rhetorical question. አንድ ፓሴጅ አርጊመንታቲቭ ነው ወይም ኔን አርጊመንታቲቭ ነው ለማለት ሶስት ክራይቴሪያዎች እንዳሉ ከላይ አይተን ነበር። አንደኛው ኢንዲኬተር ወርድ፣ ሁለተኛው ኢንፈረንሻል ሪሌሽንሺፕ እና ሶስተኛው ታይፒካል ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ላይክ ሳስ ፕሪሚሲስ አይ ሚን ፒስ ኦፍ አድቫይስ ሊሆን ይችላል፣ ዋርኒንግ ሊሆን ይችላል፣ ሰፖሲተሪ ሊሆን ይችላል። እነኚህ ነገሮች ኔን አርጊመንታቲቭ ታይፒካል ኔን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅ ናቸው ማለት ነው።
So the appropriate answer will be A, by checking for indicator word and inferential relationship. Number 7. What is deductive argument? A. It is an argument where the premises guarantee the conclusion. B. An argument where the premise only suggests the conclusion. C. It is an argument based on emotion. D. It is an argument based on statistical probability. So the main answer which is about deductive argument will be A. An argument where the premises guarantee the conclusion የሚል ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም deductive argument is a type of argument which mainly deals about if the premises is true, the conclusion must be or mandatory to be true. So this type of argument will be deductive argument ይሆናል ማለት ነው። Due to this, A is the appropriate answer. Number 8. What is inductive argument? A. It is an argument where the premises suggest that the conclusion is probably true. B. It is an argument where the conclusion is always true if the premises are true. C. It is an argument based on logical necessity. D. An argument involves personal opinion. ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ሎጂካል ኔሴሲቲ የለም በአርጊመንት መካከል ማለት ነው። በአርጊመንት መካከል ሊገኝ የሚችለው ፕሮባብል የሆነ ኮንዲሽን ማለት ነው። ሶ ዲው ቱ ዚስ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት በመባል የሚታወቅ ታይፕ ኦፍ አርጊመንት ነው ማለት ነው ኢንዳክቲቭ አርጊመንት። ይህም ደግሞ ፐርሚስስ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ፕሮባብሊ ትሩ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ኢት ኢዝ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት በመባል ይታወቃል። ኤ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። Number 9. How do we distinguish between deductive and inductive argument? A. By evaluating the strength of inferential link between premise and conclusion. B. By counting the number of premises. C. By determining the emotional content. D. By considering the length of an argument. So the main distinguishing feature between deductive and inductive argument will be A. By evaluating the strength of the inferential link between premise and conclusion የሚል ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። Number 10. Which of the following is true of deductive argument? A. If premises are true, the conclusion must be true. B. If premises are true, the conclusion is unlikely to be true. C. Conclusion is based on probability. D. Premises support the conclusion is strong probability. ቅድም deductive argument አውርቼ ነበር። premises true ከሆነ conclusion is mandatory to be true ብዬ ነበር። A is appropriate answer. Number 11. Which of the following is true of an inductive argument? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ደግሞ ፕሮባቢሊስቲክ አርጊመንት ነው። ኮንክሉዥኑ ማንዳቶሪ ትሩ መሆን የለበትም። ፕሬሚሱ ትሩ ከሆነ ሰው ፕሮባብሊ ትሩ ሊሆን ይችላል። ዲው ቱ ዚስ ኤ ኢዝ አፕሮፕሪየት አንሰር። ኢፍ ዘ ፐርሚስ አር ትሩ ዘ ኮንክሉዥን ኢዝ ላይክሊ በት ኖት ጋራንትድ ቱ ቢ ትሩ የሚል ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። ነምበር 12 ዋት ኢዝ ቫሊድ አርጊመንት? ኤ ኢት ኢዝ አርጊመንት ዌር ኮንክሉዥን ሎጂካሊ ፎሎ ፍሮም ፐርሚስስ። B. An argument where premises are irrelevant. C. An argument with true premises. D. An argument that only use emotional appeal. So the correct answer will be A. An argument where conclusion logically follows from premises. So A ይሆናል ማለት ነው። Number 13. What is invalid argument? Invalid argument is the opposite of valid argument and which mainly deals about it is an argument where conclusion does not logically follow from the premises. So A is the correct answer. Number 14. What is sound argument? A. Valid argument with all true premises. B. Argument with false premises. C. Argument with weak inferential link. D. Argument with emotional charged premises. The appropriate answer will be A. Valid argument with all true premises ይሆናል ማለት ነው። Number 15. What is unsound argument? It is an argument that is invalid or has false premises. B. Argument with strong inferential link. C. It is based on fact. And D. Argument is true conclusion. So the appropriate answer will be argument that is invalid or has false premises የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይህ is the correct answer. ኦኬ ወደ 16ኛው ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለን። Number 16. What is a strong argument? A. It is an inductive argument where premises support the conclusion is high probability.
B. It is deductive argument with a guaranteed conclusion. C. An argument is emotional appeal. D. Argument with weak premises. So the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Number 17 is mainly deals about weak argument which is opposite of a strong argument ሲሆን አሁንም correct answer which mainly deals about weak argument will be A ይሆናል ማለት ነው። so simple የሆነ question ነው እዚህ ጋር የተደረደረው እንዲሁ በማየት የምትመልሰው ስለሆነ ቪዲዮን ስቶፕ እያደረጋችሁ ለራሳችሁ ሰርታችሁ መልስ ማውጣት ትችላላችሁ። so A is the correct answer. Number 18, what is cogent argument? A. It is inductive argument that both is strong and has all true premises. B. An argument that is invalid but has true conclusion. C. Deductive argument with true conclusion. D. Argument is irrelevant premises. So ስለ cogent argument true የሆነው A. It is inductive argument that is both strong and has all true premises የሚለው ይሆናል ማለት ነው። Number 19 is opposite of 18 question. So what is an cogent argument ይላል። ስለ cogent argument ሁሉም true conclusion ወይም true premises ያለበት እና strong የሆነ argument ብለን ነበር። አንኮጀንት ከሆነ ደግሞ weak እና ሁሉም false premises ያለው ይሆናል ማለት ነው። Due to this A is the correct answer. Number 20, which of the following is example of deductive argument? deductive argument ላይ ፕሪሚሲሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥን ማንዳቶሪ ትሩ መሆን ያለበት ኤግዛምፕል ያለበትን ሀሳብ መምረጥ ነው። ሶ ኤ ኦል ሁማን አር ሞርታል ሶክራተስ ኢዝ ሁማን ዜርፎር ሶክራተስ ኢዝ ሞርታል። ቢ ኤቭሪ ታይም ኢት ሬይንስ ዘ ግራውንድ ጌት ዌትስ ኢት ኢዝ ሬይኒንግ ሶ ዘ ግራውንድ ዊል ጌት ዌት ይላል። ሲ ዶግ ባርክ ላውድሊ ዌን ኢት ሲስ ዘ ስትሬንጀር። ዲ ሞስት በርድ ካን ፍላይ ኢት ኢዝ አ በርድ ሶ ኢት ካን ፍላይ ይላል። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ኦል ሁማን አር ሞርታል ሶክራተስ ኢዝ ሁማን ዜርፎር ሶክራተስ ኢዝ ሞርታል የሚል ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው። 21 which of the following is example of inductive argument? A. Every time I have visited to Paris it has rained. B. All bachelors are unmarried. C. The sky is blue so it must be sunny. D. If I have breakfast every day I am more likely to be healthy. So the correct answer will be A. Every time I have visited Paris it has rained የሚል ይሆናል ማለት ነው። 22 what is the role of indicator word in identifying argument? አርጊመንት ውስጥ ሮል ኦፍ ኢንዲኬተር ወርድ ምንድን ነው ጥቅሙ? ኢንዲኬተር ወርድን ለሁለት ነገር ልንጠቀም እንችላለን። አንደኛው ፓሴጁ አርጊመንት ነው ወይስ ኔን አርጊመንት ነው የሚለውን ለመለየት፣ ሁለተኛው ደግሞ በፓሴጅ ውስጥ ያለውን ስቴትመንት ወይም በስቴትመንት ውስጥ ያለውን ፕሪሚስስን እና ኮንክሉዥንን ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ኤ ኢዝ ዘ አፕሮፕሪየት አንሰር ዊች ኢዝ ዩዝድ ቱ አይደንቲፋይ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን ኦፍ አን አርጊመንት። 23 what does the word therefore typically indicate in an argument? A conclusion, B premises, C question, D contradiction. therefore የተባለው ወርድ በኢንዲኬተር ወርዶች ውስጥ የትኛው ስር የሚመደብ ነው? ሶ ኮንክሉዥን ስር የሚመደብ ነው። A is the appropriate answer. 24 what is the relationship between premise and conclusion in deductive argument? A logically premise logically guarantees the truth of conclusion. B. Premise only suggests the conclusion. C. Premises have no effect on conclusion. D. Conclusion must false. The appropriate answer will be A. Premises logically guarantee the true conclusion ይላል። Number 25 what is the main concern when evaluating an inductive argument? A. Whether the premises make conclusion probably true. B. Whether the conclusion follow logically from premises. C. The premises are irrelevant. D. Whether an argument is valid. The correct answer about inductive argument will be A ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም inductive argument is probabilistic argument ስለሆነ። 26 what is the key difference between valid and sound argument? A sound argument is both valid and has all true premises. ቅድም ያወራነው ነው። valid argument እና sound argument እንዴት ነው ዲፍረንሳቸው? valid argument አርጊመንቱ ሳውንድ ሆኖ ቫሊድ እና ሁሉም ትሩ ፐርሚስስ ካለው ቫሊድ ነው እንላለን ማለት ነው። ዲው ቱ ዚስ ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። 27 what is a critical part of evaluating an argument logical structure? A determining if the premises support the conclusion. B identify the emotion behind the argument. C checking for vague language. D ensuring the argument is long enough. The correct answer which is critical part of evaluating argument will be determining if the premises support the conclusion የሚለው ይሆናል ማለት ነው።
28 which of the following is typical indicator word for conclusion? ከላይ ሰርተን ነበር። አሁን ደግሞ እዚህ ተደግሞ መጥቷል ማለት ነው። A therefore, B because, C since, D in addition. The correct answer will be A therefore የሚል ይሆናል ማለት ነው። Therefore is indicator word of conclusion. Number 29 which of the following is not factor in distinguishing deductive and inductive argument? A indicator word, B form of argument, C strings or inferential link, B the length of argument ይሆናል ማለት ነው። deductive ከኢንዳክቲቭ አርጊመንት ለመለየት ፋክተር ያልሆነው ዲ the length of argument የሚለው ኮንሰፕት ይሆናል። Number 13 what is the main goal of studying logic? ሎጂክን መማር ሜን ጎሉ ምንድን ነው? So A to analyze and evaluate argument, B to memorize a set of rule, C to create long speech, D to manipulate emotion. So the correct answer which is about main goal of studying logic will be to analyze and evaluate an argument የሚል ኮንሰፕት ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘትና መጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ተመኘውላችሁ።